علیکم سلام بسلام ابراز سیا لیندران بھانے جوڑے وشت ہر میرے جی مکیم شہزاد وشت کے براک شاہ شمار وجہ سلام کرنے گائیں تو وعلیکم السلام مہربانی صحیح بات مہربانی جی وجہ میں تو پہلو صحیح ریسپیکٹ قابل احترام مہمان سلامہ بگی مہربانی منت وارا ہو جمع چند اشیاء فراشیار کرا جی کہ گوہر گوشن کے تئی توار وجہ ماں وشے تو بارا اشکنا ان مرچی موقعیں جی ماں اردو زبان چند بس اشکنا اشیاء فراشیار کرنا جی کہ حسین خالق کا رمزدہ ہے بسم اللہ حسین سالار عاشقہ ہے حسین صبر و رضا کا پیکر حسین عظمت کی داستاں ہے حسین فکر و غنا حلیم و حیا کا ایک بہرے بے قراں ہے حسین کرب و بلا کی نس نس میں خون بہتے رواں دماں ہے حسین ہم سے جدا نہیں ہے حسین ہم سب کے درمیاں ہے بے شک حسین تیرے مخالفوں کا نہ یہ جہاں ہے نہ وہ جہاں ہے نہیں جہاں ہے نہ ہو جہاں ہے جی ماترا یک صفت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تھئی اجازت رکھتے ہیں جی تھئی تعریف کھنا لکھا کرا تھئی نام مایا کا دیا تھو ہر مشکل چکا محمد یا رسول اللہ نہایت عاجزاں تنگاں مسافر ماز بے ہمداں ماتھئی جی مکیم شہزادی توارا بلے مثلا فون وجہاتی آواز نیت کو باز وشہ باز زبردستی لک منت شرف درہ گپ مجلس دیں اور ہوگائیں میرا صاحب نشتہ و کم سے کم مرغام فلسفہ اور یہ فکرہ ہمارا سرپت کرنے کی کوشش کرنے گئے تو 76 ہمیشہ کی بعد ماں راستی سرپت میں روایتی چیزاں چھے ابھی ہمیں گپائے تھا کہ بھی زمانے کا یک آکی میں خلافہ آواز جس کنا یا وشتا یا ہوتی جانا ندر کنک تو لازم ایشیا طاقتی گوشن ایشیا قوتی گوشن تو یہ طاقت بعدیں ارچوے بھی جی وجہ انچو کہ میرا سب مطلب یزید طاقت ہوتی جگہ ایک مزن طاقتی بودتا حاکم بودتا و پدائی بیت نہ کرنا ایشا ہم زانتا کہ ماں را جنک بیں کشک بیں بلے پدا ہم اوش تک تو ایشے زانک بھی کہ حق کے خلاف لازم نہیں کہ تو اعلیٰ تا جائزہ بغیرہ بلکہ تراوتی جان ندر کریں گی تو جان ندر کنک یا پاوتی اکے واسطہ یا ای بابت شرط طرح سکتے گن زاہدین گزارش شن کہ کم ساری بی بی کی ایک وزبت گشتگت حسین متعلق کہ حسین چی جستا کہہ رہا کھانے نو آئیے تہا وہ پورے ایک فلسفہ ہے حسین متعلق کہ وزبت تہا آئیے میں دے مائی ہر کت جی گپ یہ نہیں کہ تعداد کم میں یا تعداد گیشی جی تاریخ گواہیں کہ تعداد اچ وقت مسئلہ نہ بودتا ہر وقت ہے کہ حق بودتا تو حق وہ دی جاگہ اتکا گتا فیصلہ ہے ہم بودتا گا فیصلہ بودتا لمحہ نہیں فیصلہ بودتا گا کہ بابا من رو گا ہاں یہ لمحہ تامن فیصلہ کنا ایک بعض مزن ناکم اے دیما جی ایک بعض مزن قوت اے دیما ایک ذل اللہ بادشاہ اے دیما من روا نوشتا ہوں اور رو دامن کلمہ حق گوشن جی یہ فیصلہ کنک یہ ہما مردمان نصیب بھی جی کہ آہنا خداہا وطم کارے واسطہ منتخب کتا جی یہ بڑے فیصلہ کنک ہر مردم اسی کتم نہ کتے بعض مزن فیصلہ ہم اور لو ار وقت ہے کہ تو کربلائی گپا جنے تو اسلام یک حسابیہ بلکہ ہر حسابیہ یک پورا کوڈ آف لائف ہے گشن یک پورے آئیے تہا زندگوازنے کے راہ بندے نو
کربلا کے ہستے ہیں کربلا آئیے تہا یک انچوشین طاقتورین پیغام ہے جی کہ آپ پا آوگین وحدان پا معلوکان پا کمزوران پا ناتوانان ہیں کہ بابا ترا ہچ وقت ہے ار جاگے کہ حق کے سرا اوشتگی اور باطل دیما بتی سر جال کرنگی نہیں باطل مخالفت کرنگی ہیں باطل کو مڑگی ہیں جی باطل کہیں باطل گندگاہ یزید ہم مسلمان ہیں گندگاہ یزید ہم امیر معاویہ بچے ہیں گندگاہ آئیے پت ہم ایک جلیل القدر صحابہ بتا اور بلکہ خلیفہ ہم بتا جی بلے خلافت تارا پت پیرو کی نمگار روگی نہیں موروثی بوگی نہیں وراثت تیور روگی نہیں جی بادشاہی نہیں مونوارکی نہیں اسلام کے سے آیت کوڈ آف انشن ڈیموکریٹک کوڈ آف آنر ہے آیتا ہرما مردم کیا ڈیزرو کن تما کی اقدار آئی رسی گریٹ گریٹ تو یہ کہ کربلا کی وقت ہما گپا جنا جی جی تو کربلا ہما کے سائے نہیں ہما کے سمبل کے جوڑ بو مظلوم حق کا ظالم خلافہ پادا ہے تو ادا چاہ اسلام بزا یک دونی تہارے یک دیگر رنگ یک دیگر تحریک رسد گریٹ گریٹ پتہ کربلا ہوتی جاگا ایک بعض مذری واقعات اور کربلا چا پدے واقعات تو پیا بچار لٹا پٹا اچ نے جتگے شام غریبانے درس کشتگاں یک دو گنڈو یک جن آدم سلامت تھے اور آج جن آدم ادا چپات کے اور اب دنیا اتائی پیغامہ پہلا ہی نہیں زینب سلام علیہ السلام وہ آدھا چپات کے اور آئیے خطبہ آئیے گپ آئیے حبر مرچی کے اگر کربلا حرم آئیں کسی توانائیں یا مضبوط ان پوزیشن یا گندن تو آئیے تہا افتاد دو مردمانی جنگ وتی جاگا جی ملے آئیے ابلاغ اما محسدان تک مخلوق آتا کہ آئیے رسینک اما پیغام آ رہا جی امی جستے تو کا امی گپے تو کا دے گپے درا گئیں کہ ظلم گراپا آواز کنک تو لازو صوب مندی چونکہ واقعہ ہوتا اچھا آواز چیز ناکنک یا پشتا کنزر ای چو مطلب خرابی ہے بدی ہے یہ واقعہ کی چیزیں ہوشے تو جاگے ظلم بوگائیں جاگے باطل اوشتا تھا جا اے وقتا وہ چے بوشن کے دنیا تہا چاگر دے تہا ہر دے مگا ظلم ہے جی میں کہہ رہا بوشن کے بابا ظلم خلافہ وہ تھی آواز اچھست کن جنگ کن اول و جہاد کن جنگ کن تو پنگ بزور آزمانہ زامو اس پر بودتا مرچین دورہ مزنین تو پنگو چیت کا کت نکنے ظلم خلافہ تو آئی آرہ کم از کم بد بگوش رد بکن انکار کن چرائی آئیے ہم کت نکنے گوڑا مجبوری ہیں کہ خاموش بو جی مطلب آئیے اس سے جوڑ مبو آئیے اس سے جوڑ مبو آئی باہر جوڑ مبو بلے میں کہہ رہا میں فلسفہ میں ادھے اچھیں کس کے میں بلوچے کوڈ آف آنر ارچیں کس کے میں اسلام مارا گوشی ہاں گوشی کی بابا بے میڈگون جہاد ایک بعض مزنین موجود ہے فلسفہ اسلامی تھا بعض مزنین فلسفہ جہاد ہے ہمیں جہاد انت کہ مرچی ہمیں سڑک کانی سرام آگندن نے مردم انت جن یادم انت ککار انت وطی حقانی واسطہ ادرا ہمیں جہادہ نہیں حصہ ہم تبا ارکس کے پادت کا ارکس کے روڑات کا ارکس کے دومیرہ غلط کچھ گائیں وقت حاکمانہ عام مردمانہ نا وقت حاکمانہ تو یقیناً یہ کوڑیا جہاد کنگاہ ظلم خلافہ جہاد کنگاہ زیادتی خلافہ جہاد کنگاہ چاگر دیتا اما کے کمزوری اور ردی اور گندگی انت آہنی خلافہ جہاد کا نگاہ جی بس جی شریف در لازم محرم اللہ میں چونکہ ما روچہ دارن تو دہیں روچہ نہیں مناسبتا ما وطیہ عذیت دیئیں اتارا جنن تو پروشن تو پدا
चिरागा करें तो मुख्तलिफ अवाला मातम भी हलम मुख्तलिफ रंगा पेश करें ना तो हमद करें तो लाजम इधर चीज़ बुधी जाएगा सही है भला ये हलसने फ़लसफ़ा हमेशा कि माँ बायदे मरुची के ज़ालिम के खिलाफ हम तवार बुर्ज बेकने परचे के ये गुड़ा अमा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है हमदर्दी भी या ये अमकोपगी भी अम्बराई भी अगर माओ तरह मुसलमान खुशी हो सिर्फ दरा मुसलमान बुआ के कोड ऑफ लाइट इस्लामी मानचू कब्जा तो लाजम हमें गप्पा सेकेंड और दुनिया ये रोचादारी तो लाजम हमें हवाला नुमा आशा इमरान के वशी तवारिक तो माँ आशा इमरान ने मगर रवे नुमारा एक वजबती चीज़ें उचकाने जी। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं गुलाम इब्ने गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, ये करम है सारा बतूल का, मेरे मुंह से आए महक सदा, जो मैं नाम लूं तेरा झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क से वो समन से है, मुझे इश्क सारे चमन से है, मुझे इश्क उनके वतन से है, मुझे इश्क उनकी गली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से, मुझे इश्क शाहे ज़मन से है, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। हुआ कैसे तन से वो सर जुदा, जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात उन्हीं की बात है, मेरे सामने वही जात है, वही जिनको शेरे खुदा कहे, वही जिन्हें आले नबी कहे, वही जिनको जाते अली कहे, वही पुख्ता है, मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम 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 हूँ। मैं कमर हूँ शेरे बेनवा, मेरी हैसियत ही भला है क्या, वो है बादशाहों के बादशाह, मैं हूँ उनके दर का
بس ایک گدا میرا پنجتن سے ہے واسطہ میرا نسبتوں کا ہے سلسلہ میں فقیر خیر الانام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں غلام ابن غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت اچھے, بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. جی